Reka twongere tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda. Turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane. Turaha ikaze mu makuru y'imikino abagezweho muri kano kanya kabisa muri uyu mugoroba. Ndaje ngo tuganire tumurebe se niki kigezweho muri rusange. Birumvikana tugiye kwa tugaruka ku mukino ugwahuzaga mu kanya gato yakashize ikipe ya APR Football Club yari yakemo ikipe ya Rutsiro. Wari umukino w'ikirarane w'umunsi wa mbere wa shampiyona wakagombye kuba warakinwa, ariko ikipe APR Football Club yari iri mu marushanwa mpuzamahanga ya CAF Champions League biza gutuma usubikwa. Rero gusubukurwa byari uyu munsi. Ikipe APR Football Club rero ikaba inganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Rutsiro iminota 90 yose y'umukino, hafi 98 kuko baje kongera iminota 8 y'inyongera, ariko biza kunanirana ikipe ya Rutsiro ikomeza kuba Rutsiro kabisa iratsikama neza bati ntabwo mwashobora kutwinjiza igitego uko byagenda kose. Hanyuma rero ndaje ngo tuganire kuri rezilitambi ewan imboga mbi zanze gushira mu isafuriya, byakomeje kugorana ikipe APR Football Club. Sinzi ikintu kiri bukorwe, sinzi ikiri gutuma rwose ibintu bidakomeza kugenda neza. Nyirabayazana utuma itabona amanota atatu, nyirabayazana utuma ikipe APR Football Club kuri ubu ngubu gutsinda cyangwa se kureba mu izamu bikiri ikibazo, bikiri imbogamizi. Ninde turaje ngo tubiganireho, hanyuma tunafate ku mukino muri rusange turebe uburyo umutoza Darikonovic nawe rwose wo kwibazwaho mu buryo bukomeye cyane, ukomeje kwikinga ibikarito mu maso akatuma abakunzi b'ikipe APR Football Club batamubona, ariko kuri ino nshuro araza kugenda nawe rwose ibye bijya hanze. Turebe uburyo yari yahagaritse ikipe mu kibuga, tugende tunabisesengura muri rusange, dushaka amakosa yarari. Ubwo rero ibyo byose mugiye kubyumva muri kano kanya. Reaction z'abafana bari ku kibuga batashe bimyiza imoso bavuga bati murakoze kutunyagiriza, murakoze gutuma dupfisha amafaranga yacu busa tukaza aho ngaho just for nothing, kubusa. Abona ko batashe kabisa bababaye hirya no hino mu makomenti, nagiye mbona mutishimye. Byose ndaje ngo tubiganireho. Hanyuma mukande subscribe kuri Sport Galaxy Rwanda, abakunzi b'ikipe APR Football Club. Ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Gutsindwa bibaho, nako ni ibintu biba, ntabwo mutsinzwe muranganyije, ariko nk'ibi ngibi mwebwe just mubifata nkaho mutsinzwe ku ikipe ntoya nk'iyi ngiyi. Akenshi mubibara nkaho ikipe itsinzwe, ntabwo itsinzwe ariko iranganyije, kubera ko n'ubundi mu mukino ngo habaho noza realite eshatu. Habaho realite ya mbere yo gutsinda umukino, realite ya kabiri ni yo gutsindwa, hanyuma realite ya gatatu ari nayo APR ikoze ni yo kunganya. Ubwo rero maybe today ntabwo byari sawa, ariko but for the next time wenda reka turebe ko bizaba byiza cyane. So ubwo rero twihuse wari umukino wagiye gutangira amakipe yombi, cyane ubona ko bura abakunzi b'ikipe APR Football Club bari bafite icyizere ikipe yabo, bavuga bati byibuze impanuro impinduka zimaze iminsi ziba zakurikiye umukino wa Gorilla zigakurikira n'umukino wa Vision, ati byibuze hari icyo zakanze cyangwa se zabwiye abakinnyi b'ikipe APR Football Club ndetse n'abatoza n'abandi bose bafite aho bahuriye no gushaka ibyishimo, gushakira ibyishimo ikipe APR n'abakunzi bayo. Birumvikana ati rero uko byanyera kose ni umukino wo gutsinda uyu munsi. Abandi ariko bakaba batinda Rutsiro nawe ni ikipe ikomeye cyane, siyo kuza kwifatira uko wiboneye gutyo. Hanyuma rero twinjiye mu mukino ku isaha 9 nibwo watangiye. Umutoza Darikonovic yari yakoresheje abakinnyi be nk'ibisanzwe, yari afite mu izamu Pavel Nzira agera kuri 2, Byinjo Gilbert agira kuri 3, niyo mugabo Claude, hanyuma 4 na 5 mu mutima w'ubwugariza yari afite ari y'Umusuwane ndetse na Nije na Clement. Hanyuma mu kibuga hagati afitemo Tadeo Ruwanga, aza gukoresha ku 8 Richmond Ramsey na Muhammadu Ramini
Djigba aza kwatakisha abasore bagera kuri batatu ku mpande zombi, uruhande rumwe rucaho ruboneka Jean Bosco, urundi rucaho Mugisha Gilbert batakisha Mamadusi. Kuri bench onaga afiteho Ruhamya Nkiko Iva, afiteho Nibizi Ramadan, akajyamo Mugiraneza Froduwari, yari ahafite kandi Katageya Eri, ahafite na Dushimimana Olivier Muzungu, ndumva na Ndayishimiye Dieudonné, Dauda ni yari ahari, Kwitonda Rebaka nawe ndakeka, na Tuyisenga Arsene yari ahari. So umukino ujya gutangira nyine wabona icyizere cyari cyose ku bakunzi b'ikipe APR Football Club ko baza gutsinda uyu mukino. So mbere yuko nkomeza, abakunzi b'ikipe APR Football Club, mwebwe murabona ikibazo ari ikihe? Ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi, gikomeje gutuma ikipe APR Football Club gukina umukino navuga ngo udashamaje, yego iba yarushije, ariko nabwo ntabwo ari ya APR tuzi muri sezi ishize mu minota nka 30 yabaga yakonyemo igitego. Ni gake byashobokaga ko APR ijya kuruhuka itarakonamo igitego, cyangwa se mu gice cya kabiri kikajya nko ku minota 50-60 APR yakiguteretsemo abasore nka Kwitonda Rebaka bari bameze neza cyane, nyamara bari bameze neza cyane bakata amasantre, ibitego biboneka, bamugisha icyo gihe Gilbert baratsindaga, ariko nyine kuri no nshirona ko birimo biragorana. Ese ikibazo ni ikihe? Nanjye nibyo ngiye kubabwiraho ikibazo kiri, gusa namwe mufite uko mubibona. Impinduka ko zakozwe ubuyobozi, wenda ntabwo twahita tuvuga ngo aka kanya bagezemo ibintu babishubije ku murongo, cyane ko nta n'ibintu byinshi byo gusubiza ku murongo, kuko ikipe irahari irakomeye imeze neza cyane. Abakinyi nta wavunitse, nta wagize ikibazo cy'uburwayi, ariko se kuki bo bataki programa ngo nk'ikipe nkuru bagira icyo bakora gitanga impinduka? So ubwo rero muragenda mutubwira muri comment, ndabizi ntabwo mwishimye, ubwo rero mwirekure tuganire muri comment, buri wese atanga igitekerezo cye, tuze kureba se koko niye mpamvu nyamukuru ikomeje kuba nyirabayazana APR ikaba gutsinda igitego abataka bayo batakibona mu izamu. Ahandi meze neza, ariko iyo ugeze ku busatirizi bari abagabo batatu b'imbere biba ari ibibazo. So ubwo rero umukino utangiye banaga ko APR igenda igerageza, yanateye poto hafi ebyiri hari ndakeka, ariyo Musuwane yaje kubayitera, Mamadusi bagerageza gutsinda, Mugisha Gilbert bashotera kure, baniyo Mugabo Claude ku ma free kick ku ma set pieces bagerageza, ariko Rutsiri rwakomeza kubibamba. Nawe ni ikipe itoroshye, ikomeza kuba ibamba. Igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa, abantu baravuga bati maybe iminota 45 iracyari myinshi isigaye, hashobora kujyamo imvura y'ibitego, nta wamenya, reka dutegereze. APR ishobora kugaruka ivuye muri changing room cyangwa se muri dressing room ibintu byahindutse, reka dutegereze turebe. Nyamara igice cya kabiri nacyo byakomeje kugorana nyine, gutsinda biranga neza, sinzi umuntu waroze aba bataka b'ikipe APR Football Club. So tugaruke ku mutoza rero. Umutoza kugeza ubu ngubu mbona ko ari we kibazo. Umutoza ufata uwitwa Dauda nta kibazo na kimwe afite, nyamara mwibuke ko Dauda kugeza ubu ngubu mu bakinnyi ikipe APR Football Club yaguze uyu mwaka ari umwe mu bakinnyi tuvuga ko buri wese yagwamiriza ko ari we mukinnyi mwiza kurusha abandi bose ikipe APR Football Club yaba yaraguze. Yatanze amafaranga yayo, tukavuga tuti aya mafaranga mwatanze kuri Said Yusuf Dauda ntabwo yagendeye ubusa, naya nyayo nayo kuri yarayakwiriye. Dauda afashe imikino ibiri yose umutoza atamukinisha. Uyu munsi nta nubwo yarari kuri bande touche, ukibaza ni guto iyi misomere ya Darikonovic ku y'umukino bimeze bite? Dauda ko nta kibazo na kimwe afite, kuki utamukoresha? Ugashiramo yego Ramsey ntabwo ari mu bida, ariko wibuke Ramsey akina ntabwo ari wa mukinnyi uva muri nuza ngo ave kuri nyine ni wa mukinnyi ukinira ku kadomo bamuteretseho, naho ngaho arahagukinira hakine neza, umupira arawufata, agira amacenga, agira amadribble meza, ariko ntabwo
ari wa mukinyi uri mobile kuhango arava ku mwanya agenda zamuke nyine abe yakora n'ama counter attack nawe ubwe afata icyemezo. No mukinyi nyine ukina aho ngaho ahagaze ku mwanya bamushizeho kandi akabikora neza. Ibyo nibyo. Ariko Dauda ni wa mukinyi n'umupolivara. Dauda uri turamuzi kari nimero 8 ariko no ku bura no ku 10 yahakina. Dauda yahakina no kuri 6. Ubundi yaje ari 6 yariceje Tadeo Ruwanga, biza gusobanuka ko Tadeo Ruwanga nta kibazo afite, baramugarura muvana ku gatebe kandi birakunda. Dauda ajya ku 8. Dauda ni wa musore w'ibigango ufite imbaraga ukinana navuga sengwiki. Nyine iyo afashe umupira agerageza gupressinga akambukiranya urubuga akava mu kibuga cye akambukira akajya mu kibuga cya adversaire, arambura amapase kandi unashotera kure. Ngira ngo muribuka ishoti yigize arimo barakina n'ikipe ya Azam, yigize kurekura hanze ya surface gato. Numwe mu basore bashotera kure. Ibyo Ramstein ntabwo abikora. Ramstein w'amacenga akarekura passe, ariko nye ntabwo ashobora, ntabwo afite za karite zo gutsinda no kuzamuka. Uje kuba komparanye n'abantu babiri batandukanye. Dauda ni mwiza kurusha witwa Richmond Ramstein. Gute none uvuga ngo usimbuze ngo Frodouari ngo na Nibizi Ramadan. Aperi nimba araho ugeze, Darikonovic nimba ari ibi byawe, nta n'imikino ingahe irashira uvuye muri CAF Champions League abantu bavuga ati wenda ubwo yasezera yazamo akahangana na Pyramide bigeze kuriya nubwo yamusezereye, wenda muri shampiyona naza hari ikizahinduka. Ariko urabona ko rwose na kintu communication ye n'abatoza bungirijeho nako nayaba yivumbuye. Nyine ni one man stand. Nyine ubona ko ashaka gukora ibintu bye ashaka kugena ibintu byose ubona ko biba yihagarariye. Niyo mpamvu ejo ndi yavuze ati ngewe aya makosa yabaye sinari nyazi, byabereye inyuma yanjye. Uzacunga inshuro nyinshi Darikonovic yahagaze ku kibuga najya areba kuri bande tushe ngo agende aganire n'abungiriza we, ese biri gupfira hehe? Oya, ibyo we ntabwo ajya bikora. Nubwo rero Darikonovic nanjye kugeza ubu ngubu nahamya ko ari we kibazo. Sinzi nimba EPR barita bafata icyemezo bakaba bamwirukana muri squad muri equipe, kuko kona umutoza biragorana. Yego murimo murasaba ko bamwirukana, ariko se umutoza umusimbura aravahe? Namwe mutekereze wenda mumwira ati uyu mutoza aha twamuzana, uyu ari free nta kipe afite twamuzana, cyangwa se uyu utoza ikipe runaka naru azi gutoza neza kandi aperi imwegereye yamuzana. Ubwo nyine namwe natugena mutubwira muri comment. Gusa ntabwo bamwirukana kuko nta mutoza kugeza ubu ngubu uri ku isoko. Byasaba ko bategereza muri Mercato mu kwezi kwa mbere, muri transfer window bakareba ko hari abatoza babona, naho ubundi yifazare azayitoza pe uko byagenda kose. Ahubwo igishobora gukorwa no kumwegera Darikonovic akaganirizwa, bakongera bakicara bagasesengura imitoreze akoresha ihe myitozo. Kikipe dona buri kanya ngo yakoze imyitozo, ati uyu munsi twakoze imyitozo, uyu munsi twayikoze kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru. Ariko atoza ibiki bitarimo gutoza abataka be kubona ibitego. Darikonovic atoza ibiki bitarimo gufasha Mamadusi nka rutahizamu ngengerwa muri uyu mwaka ngazabona ibitego. Atoza ibiki ku buryo atafata barutahizamu babiri ngo abakinishe, abafata bajya mu kibuga hakabura n'umwe utsinda igitego, bigakomeza kugorana. Uwo ni Darikonovic. So gusa nyine nuko ibintu bimeze bibaho. Abafana ntabwo bishimye ku kibuga, imvura yabanyagiriyeyo, barakomeza barafana bagira ngo hari ikirajyamo, birakomeza kwanga. Ubwo nyine nuko bigenda bibaho, mukomeze kwihangana, ariko maybe next time bizagenda neza cyane. So nuko ibintu bimeze nyine bikaba birangiye ari ubusa ku busa. Uyu wari umukino w'ikirarane
wari warakinwe ku munsi wa mbere w'ifungurwa rya shampiyona, ariko nyine APR yari iri mu marushanwa mpuzamahanga. Ubwo rero wakinwaga uyu munsi APR ikaba itakaje amanota 3 igasarura inota rimwe, ubwo igize amanota 8 no ku mwanya wa 13 nimba atari 11. Kuko ndumva hari amakipe ayirusha ibitego, kwa APR imaze gutsinda ibitego bitatu muri iyi sezo. Yanganyije ubusa ku busa na Etincelle, itsinda Gasogi kimwe, iterwa Amaga kuri 3-0 kuri Gorilla, ubwo ikaba nanone inganyije ubusa ku busa na Rutsiro. Urumva ko nyine na gutsinda nabyo kabisa, nabyo kwa yatsinze na Vizo 2, ubwo wakongeraho kimwe cyo kuri Noza, ubwo ni 3 nyine. Na bitego ifite hari amakipe binganya amanota, ariko ayirusha ikinyuranyo cy'ibitego azigamye amakipe yombi. So ngayo nguko rero kuri equipe ya APR Football Club. Ntabwo yari APR tuzi wa mugani, APR tuzi yaratsindaga, APR tuzi yabaga yagutsinze igitego rugikubita mu minota nka 15 20 y'igice cya mbere, wabaga uri murarwana nuko wakishura yamaze kugigutamika. Kandi APR urebye abakinnyi benshi bavuze ati amakipe aragato yazarya umuba w'ibitego, nyamara ewana bikirazira kubyina mbere y'umuziki. So ubwo rero ngayo nguko mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Iyi ni Sport Galaxy Rwanda, kanda subscribe, mutubwire muri comment APR, abakunzi ba APR murabona ikipe yanyirimo irazira iki muri rusange. Twe turi Sport Galaxy Rwanda, kanda subscribe, ibintu bikomeze kugenda neza cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.